Tun truma chuan ni danga kan la ti ngai lem lo Middle East boina lam kan hoi ve thung dawn ani kan hriat tho angin arni sari zinga Hamas militant ho te chuan Israel ram ri kanin Israel rama boina na sat takan va chok chuaka poisei lo nu naute po dim chong lovin an mu ma saka piang an ka pani ber maya chu mai chu la nilawa chung lai muna nu naw le mi pui an man te chu an mani in phen nan mi tam tak Gaza lama an ruboka tiang chon poi khoina ra phlak taka thlenga ni ti kan thret kha chuta abul tum tu ber Hamas kan ti mai te tuna Israel le Gaza indona Middle East boina lian tak lo chua chan Hamas Paul ho chu engtia lo indin chonge ti kan thlir ho ve thung don ani Hamas Paul le kum sanga chakwa samriat pasaria Muslim chipeng pakhatan zirlai pakhat sei kamet yesina na randina Hamas Paul din chan le an tumber chu indona thiang hlim an ti jihad puana khowela tang Israel ram noi po hi ni bur mai ni Israel sarkar ne na inrem na siam eng ti zong point an do dal tlata rin lo tak main sang ni pasari in thlan na khan Fatah Paul nein ro rel na an ron changa tun thleng in Gaza stripa phei chon thuni na pum hlum an chang chun zam ta zelani civil te anan in din chawa civilian te nun dan thleng in an thunun chho ta vek maya an mani thu zom lo tu chu phat san tu tin ang kap lum mi mai ni an thu zom lo ema an mani lo to dal tu piang chu phat san tu ti in an kap lum mi maya nasa takin mei che le nam tlem jok te an tir thei boka an Paul han king phave do tura an ngai te chu an political leader te Hamas ho hian an tha sak mi thina wangin tu ma mit mei veng ho lovin tun thleng hian lalna pum hlum an la chang ta zelani Hamas ral thom king Paul an ti Al-Qassam brigade an ti mei te chu an pung chakin ral thuam po thatak tak an nei chho zela Gaza le chevel mun sang sanga lei hnoi kong an vera heng lei vera tang hian voi tam tak Israel hian lo bei to thina ni Hamas ho hi sanima slim an nia un rei fe chung chu Saudi Arabia le Saddam Hussein te hnoya Iraq nen anim be tha thine mema Hamas hi na satakin an tran puya ral thom le training thatak tak ten nei pui thina ni kum sang kha zakwa som kwa chawa khan Hezbollah Paul ho zara Iran ne in mel thriat chho tan ta Iran hi tun thlenga Hamas tran pui tu na saber an ni ta hialani an ral thom tam ber hi Iran atanga an don ania puak thei thil tun lai ber le missile technology an don ba ka asum 5.3 dollar makta du ai za chuang an dong thina ni sangkha zakwa som kwa pania Palestine le Israel remna zonga imbiak na an nei khan an imbiak na an ti boilo nan Israel chuan Hamas mi le sa zali chong lai mai chu Lebanon chimlama an chuaka heta hian helaya terrorist ho Hezbollah ho nen chuan an in mel hriat chawa an in kopzui ta chatani training ten nei tlang ho thina Hezbollah ho hian Israel te nun lak sak ne mem tu thichil bom man dan te Hamas ho te hi an zirtirani kumsa ka zakwa somko pathuma international pressure wanga Hamas mi zali chuang an hno chuate an lak le nu loka khan an thil zir thar thichil bom an mang tangkai ta chata nasa takin Israel chon be ta ngalani Hamas te hian Israel le PLO hoina remnat thlung an zia Oslo Accord chu nasa takin an do dala a lo cham theina an be na se mema kumsang ni lo her chua chuan Palestine le Israel ina inrem na siam tuma inbiak na an nei chu du lovin second intifada an ti mai chok chuakin Hamas ho hian boina nasa takan siam le a thichil bomba ka avoi khanan Hamas te hian rocket an mang ta hialani chuta tangchong kum nga chung zat chu tharum thona hi angkal puiji ta hiala Palestinian mi sang thum chuang le Israel mi sang kha chuang in nun an chan mana Hamas te hian an tu mangnge inam boina chaw chwa wangin Palestine le Israel ram inkara remna siam an tum chu tun thlengna hlotling thei talawani kum sang ni song panga kuma Israel Prime Minister Khatilaya Israel Prime Minister Ariel Sharonana rimruat na nga Israelina Gaza sipayan da zong chu nu kir nu khan komsang ni parukin thlan na chuan hne nan ron changa anel puiber Fatah ho ne na ro rel tlang tura inrem na an neya
ma se rei lo te hnuwa in muthiam lo in do zui le ta ni he in do na hian Hamas ho hian ne na changin kum sang ni pasari chang khan ne takin ro hian rel ta char chara Israel point terrorist pol ro rel na hnuaya Gaza strip nen chuan indai dan na nget takin a siam zui ngala tuna hian Hamas ho ruai tu ber hi Ismail Hania ania amalo ka Hamas ruai tu ber kum sang ni pali khan Israel hian lo ka hlum sak to ni Hania hi kum sang kha zakwa sumko pathuma Hamas mi sangli an no chojing mi khan ni nge nge a tuna hian khathar ko pui Doha office atangin Hamas te hi ala thonun vek ni nan sei bokani a deputy le kai zaveng tu ber ya ha sinwar hian Gaza ko pui chunga office nei ve in ani hian Gaza chung nge atangin Hamas te he kai roi ve thunga ya ha sinwar hi anon ron ema wangle Israel chantu nia arin hlel mitam takati hlum to wangin a minglama Bacharov khan Yanis ti minglamang vo sak hialani chuti lai chon Hamas pol zinga poimo ber an ti hial an military wing hi Mohammed Tefana kai roi ve thunga he pai pafim khurem emani wangin ariana ngaya zan khat ba ka riak ngai lo an ti ni zantin ariana son thina wangin a minglama the gaze an ti ve hiala Hamas ral thom king pol tuna Israel ram beina mo phurtu ber al Qassam brigade te hi defale atachang dol tu isa te kai roi le an din ani a Israel sarkar chuan defi tha tumin na satakin an zong renga maktak maya ti hluma pumpel fo thina wang hian nonna pakon nei hialin an sei bok thina ni Israel beina wangin wheelchair man ngain na om hial to a aban pakhat le ke pakhat chu Israel tenam beina wang hian a chan to ni dei farm road nain Hamas ho hian Gaza le chevela le noi tam takan vera hengan le vera tang hian Iran laka ral thuam le thil danga champuina na satakin an don thei pa kum sang mi som pathum khan norna na sataka wangin Egypt sarkar chuan Hamas ho le ver tam tak hilo ti che saka Iran in ati dan thlakin longmangin Hamas ho hi chanpui vele ta thungani Hamas ho hian ral thuam thar ber ber an don baka asum fire ngot point $13 makta duai tam takan dong thina an le verte hi ral thuam da thatnan le supply nan an man baka Israel beinan beran mangna se mani mitam takin nun nan chan to a ama hi bom siam thiam takani wangin Hamas ho bom siam na le rocket manga Israel beina voi tam tak amo phurtu berle amazing hlaptu berani thina tuna hian Mohammed Tefa kai roi na le arim ro na zara Hamas ho hian rocket sing chuang zet an nei to ni heng rocket te hian mail za samnga panga zet a thuite ka phaveya Israel ram chung khoi lai po hi an ka phavek tina ni chu Mohammed Tefa kai zaveng tu berle indona mola thluak bur ber chu marwani sani ve thunga tuna Hamas ho ina Israel an bei chiam tumpo hian a thluak bur berle a phu saberani sangni pakole sangni samni pakhatin kar khan devle isa hian Israel ram beina lian tham tumli ngot an hoi hot mana ma se tuntuma Israel an beina operation al aqsa flat anti ang lian tham hi chu alom ngai lo thunga he operation ming hi ama Mohammed Tefana du taka phone nge ni he operation hi Israel le Palestine in remna tura in biakna Abraham Accord ti boina na Hamas ho malak na lian tak ania he Abraham Accord noya hian Arab ram te chuan Hamas ho an thlop na chu zoi zoya ti topa Israel ne na remna lam hoya tho ho zel chon tuma he phi sakot hi kum sang ni samni khan UAE le Bahrain ram te kai hroina in nei tan lo nia to na US kai hroina noya he phi sakot hi a hlotling ani chuan Hamas le a chanrol pui Iran te hian Arab ram tam tak laka tangin chan pui na an don thin chu dong to lovin an mal chan don ki na ni chu Hamas ho do nge in October ni saria Israel beina wang khan he an imbiak nei chun zom theilowin a top ta a Hamas ho hian Abraham Accord ti top mai baka operation al-Aqsa flat mang hian indona lian tham tak chaw chho hian tumber jok chu nia Hezbollah le West Bengal hil pol sang le Syria ramaral thuam lek pol Iran lam chang te chuan Israel he bei chun zomin US le Iran chu indona hnuk lutin Middle East a indona lian tham tak chaw chua Israel ram hi phovel atanga nuai po chu an tumani bur mai ni tuna hian Hamas te chuan sipairal kap the
sing li chuang nei angin a in chala tuna hian Hamas te chuan sipairal kap thei sing li chuang nei angin in chal ma se Institute of Strategic Studies chuan sipai sing khat sanga tanga sing ni vel an ni thun soya chuti lai chuan Israel chuan Hamas fighter te hi sing thum chuang vel ni turin angai ve thungani khovel ram ven himna security system thaber polan soi Israel chu Hamas ho chuan khovel makti khopa hlotlingin abeya Israel mi sangkha zani chuang te no an thiani indo pui patnina nuwa juda te tornara phlak berni nan sei hela an intelligence ming thangle IDF te an mol pho hle ni Hamas ho chu an thil tumper Abraham makot ti toble indo na cho chu chu a hlotling thokata ma se ami te chantina ve tak tak mai Israel chu ami te torna chu en liam mai tum haulova khovela tanga Hamas ho noi chimi vek tiamin aral thom thapui pui mai chok phor chok ta ro mai ni Hamas ho hian an tumper indo na chon chok chuak ta nge ya anti fu donem kan video te milo clear section awangin kan lo ma khongaya kan channel te min lo subscribe saka min lo share dar sak ve turin in khongai na kan dil mol mole